Ja sam Mija, imam dijabetes 12 godina, dobila sam dijabetes u drugom razredu srednje škole, tad sam išla u medicinsku školu i sama sam primijetila simptome. Ja sam Monika Moraković, 14 godina, 5 djece, od kojih troje ima dijabetes. Mi smo obitelj Tudelaš, dolazimo iz Zagreba. Ovo je naša Nika, Nika nam je dobila dijabetes 2016. godine, znači prije 3 godine, 2 godine. Imam dijabetes 45 godina i sada sam na ovoj modernoj tehnologiji koja mi je jako puno pomogla. Naspram onih starih injekcija, čikanja 5-6 puta na dan, bockanja u prst vezano za mjerenje šećera, tako da sad mi je olakšan život 100%. Pa u mojem dijabetskom stažu dosta. Na početku sam bila na indicama, dakle morala sam držati inzulin u frižideru i svaki dan 2 puta dnevno navlačiti 2 inzulin za špice, davati simptome, planirati polne obroke. Zatim sam prešla na flexpenove, to mi je dosta olakšalo. Sada sam trenutno na glutnici, s čim sam jako zadovoljna, a najveći game changer je bio definitivno podrška na načelu suprov i dijabetički puštenje. Pa najveći šok je bio kad je prvi riječ govorila sa 3,5 godine. To je bilo strašno. Shvatiti šta je sve to učiti, ali šok je bio strašan jer smo znali da je to neizlječivo i da je to cijeli život. Početak, znači gdje je 40 i više godina, iskopavanje igala, bockanja sa onim lancetama koje razrežu jagodicu, hematomi po tijelu zbog tih injekcija, to je bilo noćna mora. Kad uspoređujem sa današnjim vremenom, to je znanstvena fantastika. Kad si mjeriš šećer, da li ti je teško ili ti je jednostavno?